Okay na. Okay na din. Diret na susong. Oh, walang gagalingan mo. May naimamagkakangkiyan. Nagabaybay. One. Ito na lang kami. Jadi nalaling ko dito. Unay na. Adi po ang Bibihan Barangay for Sa cute mo. Pakis daw, Jim. Wow, te. Summer, bye-bye na ron. Summer. Pero naman lang sila sa sasalin. Perde naman ang katbalugan. Upat na lahera. last ining amon nitong taktakay, bali makuan, maupat na lang. Daugang girls. Ano yung kalaban? Pagaray ka sa liwat ba? I-check lang hapon nagana itong live. Gym lang ko doon didi. Parang nga naran sa ugat magkupan nini. Kita ilay ako nagana itong live. At na ako, nini na-translate na Tagalog. Na-translate. Di man na good ng pilihan. Ay. Lingkod na din at Jim. Ano na ibawang ko takalin ko. Let's go. Nakuha na lagi ako doon. Oo. Balik ka. Ayaw. Anay. Ataw aray. Ito.
na parang. Balik ako kami. Ang oras. Pagtingak nyo ram. Rang ano yun ram? Rang ano na. Racing card. Naparong yun eh. Matera kalaban. Bye-bye. Welcome morning to our ASPS of Bye-Bye Distribution, Dr. Kilo Ruiz. Players and referees. Presenting to you our match number 20, Pablo Boys Elementary, to be played between Bye-Bye Distribution and Mr. Noah. Ayaw, nalala na may buwan mo.
Ladies and gentlemen, welcome to our game number 20. Illustrated between Bai and Eastern Sawa. Our officiating official. First referee, Alexander Perez, national referee. Second referee, Kenneth Villalina. Regional referee, our table scorer, Darlene Leonte. Our assistant scorer, Michelle Alexander. I'm the flag Robert Capitan. I'm the two Rami Alberta. Our first service is Eastern Sawa. With service,
Number 6 serve. Serving 2, number 3. Serving 4, 2. So serving, breaking, number 3. Number 3. Another good block.
9 all. Center, 17, number 5, for the number 2. Oh no, upload. Ano na kuya kanina? Sana magtigang anong kuya sa lanay. Ano? 8 months. Nagdaog. Arila! 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 Ito ba daw? Ay, ano nga ni? Bang hindi asad guys, score. Ay, doon. Berat di score. Berat di score.
Diri pa. Para tak-tak na ito. Asa nga ni magagawin ra third para third. Diri. Di pa patak-takay pala ito. Asa nga ito magtangani. Hindi may nanira third kung maperdira. O diri matirat matay. Third din daw pa nga nira. Asa nga ni para third na nira ginalabanan niya no. Ito mga porot. Rang paman daw. Hindi nakakaintindi. Kapag magkakanaan sir, makakuha yung tirarang puritira. Asa nga yung maperdi nga ni. Hindi rin na makukuha goal. Oh, goal. Good serve. Attacking the back of the player in the same cover. Nakuha ng position of the field. Nakatuloy. Sir, sir, mababalhin.
straight kill man. Binubutang ang giga. Sa ganda nga ito. Asa nga niya, di man kung ninunod daw gidahan per seat. Tama. Ba may magpakanila ko na yun daw. Paano mo? Diya na lang ako. Good. Yan sound. First serve goes to the right series. Then A. Ketuai sir. Ya no. Ano ang grupo?
Attack error by using number 7 to 35. First, the third, first to number 1 will get the ball and then attack by forcing number 7. Team of Irish and Happy Together by Mark Lee to forcing number 7. The third, seven power to the ball. Ball is captured. The ball is power to step forward. Five to the Bye-bye. Is 6 points against 9. All so third and goal. Bye-bye is blue at 10 points against 6 of the back at 4 points at third. So third. Good score. Good beat, the second number 9, Richard Tower, attack number 57, another attack of ball is saved.
So, serving for his first foul, safety number 4. The third shot. Sira mga kalaban sa may dapat takloban yun sa Mar. Sa Rani. Sunod pa. Magtaklobin. Taog naman ra sigurado. Oo, kay lilima pa man yun. Bersama Luther dan
basketball team. The Oh, dinasok kayo niya. Kasi ko upat lalo. Ay, ang sige siya. Another sponsor, So we're going to have a and we will proceed to the fourth game of this day. And it will be played by Florida and Mr. Sama. Kings, galit sira. Ano ka? Nakaw na doon. Go! Girls!
Bayat ni Sir Turmok. Ano nagpo-post na, sir?